kuan engineer Serwin. Unimaginable mga kataw tayo manghuran, di makuan. Nara hindi ay nakapangasuwi mga sahabat. But isyuin ya Rasulullah kila maya ba ya Rasulullah. Isyuin di mabaya sumud palom sinsulga. Daong si Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda niya, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Isiyu-siyuin niya gad kimamput na maugbog sin panghindo ko, nanay maisin diara ko, himinang sindiin dinin hinang ko. Amuyat ipagyanong ko, ummat ko, makasud palom sin sulga. Waman asani faqad aba, iban hisiyusyuin simulang kako, sin kakahinang ko, sin amuin panghindo ko, amuyat tuin pagyanon ngan sadya ummat, sumakawa insiya hati niya di mabaya pa, sumud palom sin sulga. Tampara sana sadya in Rasul sallallahu alaihi wasallam mga kataw tayo manghuran, imiyan, bukon ko ummat, sa liyaway na sadya am hindi mabaya sumud palom sin sulga pagkayat to di ra magtaat pa amin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nagyaayan mga kataw tayo manghuran, pagpabuntol ini pangkumugdan, pagpabuntol paamuin, paghula-hula na in amuin bana magnapakasya lahil iman batin. Pagpabuntol yan mga kataw tayo manghuran, di niya amuin daakon in asawan niya magdaglahing, di man dyan niya to tanto tuod bang biyat tuin hinang niya paasawan niya in biyutang niya paasawan niya kawingkok na bukon na amuin pagpabuntol sa lakan lumag siya sin amuin ni kasanyang sin asawan niya dunya labi luba na hadlaw akhirat, labi luba na hadlaw akhirat. Amuin ni mga kataw tayo manghuran hambuk ding ha mga sa lagu-lagu amuin sara amuin dito galupahan sin paglas sa sinbana paasawan niya. Di saan ma-question in lasa sinbana paasawan niya. Kata ni real niya. Sa agon-agon bang paadlaw akhirat di yato. Kalupahan niya. Sari na dia dunya, nairil niya katan. Din kabayaan sinasawan niya badyo, kakaon. Iril niya katan biyan. Sambatan sin kita men uno, sky's the limit. Ang paasawan niya to katan. Dasayat mga kataw tayo mga di mo ma-question. Sumagawa in kasanyangan paadlaw akhirat. Inyat to pagpabuntol sin bana paasawa, paahli niya in amoy lawakan niya sinikasanyang paadlaw akhirat. Labi luwa na tuod. Sa babang tungod dunya hadya na tutan nyo na nabi sa sin lima bayat tuin tungod sin dunya. Uno, in dunya. Dong sin syi'ir, fa in tu'jibid dunya rijalan fa inna dunya mata'un qalil wa zawalun qarib. Apabila in dunya nakahailan na pa mga kausugan na in dunya ini uno mata'un qalil, parhiasan tiyo-tiyo da. Pag ubos ito, way naubos na. Isang takainupon mo, way na. Di na magbalik. Gamay na ito, mangdamat na kaw. Bang mutiya ka, inupin amoy piyagbak mo singka, inamay natyat to. Biya bula kong nakalong katukan. Way na to. Kita niyo yung dunya. Mataong kalil. Pariyasan tiyo-tiyo. Wazawalong karib. Iban, amin, malanyap da. Hangkasa sa atang karida. Nakaw ni kuno yan. Bang amuin lasa mo pa asawa mo tungod dan dia dya dunya. Wala mo diyakan sinikasan niyang niadlaw akhirat. Dan tutod di ko mabilang amuin uno. Nagpabuntol tungod sin paghula-hula. Sabi Allah subhanahu wa ta'ala, nagparman ng Quran, ya ayyuhalladina amanu, ya kamu amuin mga namamarat saya, ku anfusakum wa ahlikum nara. Ya kamu amuin mga namamarat saya, hinangin niyo taming in ginhawabaran niyo, iban sin ahli niyo daingha apinal ka jahannam. Hati niya daakan yung mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala asupaya sila malappas dahil nga amuin apinal ka jahannam wakuduhan nasu wal hijara
Karena inapinal ka jahannam yan, di magtayma. Dungol, bang bukon manusia. Damikian batu, ini pagdungol, unindo sa simbatu mga kataw tayo manguran. Daong si mga ahlul ilm, karena in batu yato, hipagpa, kusog sin pasok, sin amunin, halaw mapinal ka jahannam. Na kau ni kuno yan. Bang amuin, wala mo, liyakan, sinamoy ni kasanyang sin anak asawa mo yan. Hangkan sa di maitong nagpabuntulin bana, amuin siya sa di nag-ibadat. Siya sa di nag-ibadat, di maitong mga katawan. Bang di niya, muna tuod, in amuin, kawajiban kaniya, amuin magkuhan siya. Mga ahli niya, anak asawa niya, dakwahan niya muna mga kataw tayo manguran. Ampayan daw taon, saan maghapi namin mga kataw tayo manguran. Mag-khuruj, mag 40 days, 30 days. Pangmukuan nun, magtupakalayuan, sa inamuin halawm sinkuan niya, di niya maalo. Na ini muna indaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa andir ashiratakal akrabin. Amuin muna, in pasampayan mo, bandaan mo, amuin mga kakampungan mo, ahli mo muna, kakampungan, amun yan masuok. Yan na katibusa, katilibot mo. Yan inamoy pagpagunto mga kataw tayo manguran. Yung mga kaanakan mo daakon magsambahayang. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha. Para man sin Allah subhanahu wa ta'ala, daakain ahli mo sin pagsambahayang, sarta sabari in amuin pagdaak kanila. Maksud niya, bukun hat makaminsan ko magdaak pa mga anak mo, ahli mo, simpag sambayang, bang adlaw yan si mambayang, pag-uusyat to, limang man na isang pagkita mo biya, tilas mo biya, liang man na isang biyuto, dinasabi, lisu-lisuan na isang biya, magkat pa masjid, na, ato na kayo sabihan, magpasampay na kayo sabihan, dako muna siya magsambayang, wastabir alaiha, darani, itahani, in amuin, pagdaak kanila simpag sambayang. Diyan mga kataw tayo manguran. Nabiyan yung pagpahuntol. Sintungod pag-ula-ula mga kataw tayo manguran. Amuin, lawakan tanyo sin kasanyangan nila, dunya, dagpak, paadlaw akhirat. Raayat, bangkaw nakura, in pagpahuntol ini, sakop na mga kataw tayo mangurin pag nakura. Bangkaw kumita, sin amuin pagpahuntol tungod sin pag nakura, na maun kaw pa amin mga kakisa-kisahan ni Abu Bakar, iba ni Umar radiyallahu an, mga khulafaur Rashidin, sumagawa na sadya in mga sila, amuin, nagdarasin amuin akida Shia, na in sila madugal kanda Abu Bakar ini, iban kan Umar radiyallahu anhuma. Sa inkarasan nila, yali sadya. Na inini, taan tutuod, amuin, nakagawa na, automatically dahil nga pagpabuntol sa windaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam, in amuin dihilan, kalagbuan, in pagmartabatan, ima kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa in sila ni maduwal sila kan Abu Bakar, kan Umar. Na waktu ng khalifahi Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu an, aun maas babai hazaman niya amuin butana, wayroon na maglagusaha, wayroon na anak, wayroon na ununo, amuin kwan abandon na biyan. Hazaman ni Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu. Inhinang ni Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu, pagdahan niya singkatan kalalakihan, maas babain, katan kalalakihan, kakauon pag-inom. Ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, biyat turay sa bintalian niya. Biyat bintalian niya, may nang nasab karayawan na maas yun. Sa pagkaon ni Umar radiyallahu anhu, ana jukup-jukupan, in maas babain. Jukup-jukupan, sin kalalakihan. Asubuhon niya imas babae, siyuta in magdagay mo sin amin mga kikita po ini. Jukup-jukupan ini, di mamayta in maas babae. Mayta, sa yagbibinan siya Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu an, misan pa isiyo in magbayta ang asubok. Bang isiyo magdain niya, ayaw ko magbayta. Ako.
ayaw ko magbayta. Na lang in aki si maas babae, ayaw pa kalawang niya, mangkatyon uto, kaingatan ko na, hindi ko siya kaingatan. Bisan pa yung kaingatan ko siya, di ako mamayta. Karena nagbibin siya, di to siya mikibayta, bangi siya, bang magasubo. Inya to uno, pagpabuntol sinra ayat panakura niya. So, karena pagtaat yat. Tanto na sadya mo ko na tumabuntol ni Masa, ito na ipang story niya. Sa bukon, pagka siya amin, kulang labib yan, kakilahan niya. Ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, karena kamahangan san amuin nakura sinhula, hindi niya kakilahan nakura. Kulang maglabi kakilahan niya Abu Bakar As-Siddiq sa sabab sin pagpabuntol diara nilayat to, amuin wala siya na mayta. Misan pa hi Umar din nangasubukan niya. Najarahan na tuod hi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Hambuk waktu siyo tuod in amuin magdara si mga kuan niya. Pakita niya mga kataw tayo manguran, kaya lambungan niya na tuod, hi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan dihay niya kapamong, hi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, way mahuna-una ko, karayawan, buat malengkan kaya unahan sadya ako, hi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Inya ito mga kataw tayo manguran, pagpabuntol sinakura, ang mga raayat niya. Karena siya yung nakura, kuan niya to, mas uliyan niya. Di siya manjari kaunahan, hi Umar radhiyallahu an. Karena siya yung nakura to, siya yung pangasubuhan. Pagpabuntol sin nakura, paamin mga raayat niya. Naman ko mabaya, sumud paamin mga pagnakura, biya na si mga hula tayat to, na wayroon to, dapat inamuin, umatud kau. Mangadji kau sin kisah, inda Abu Bakar As-Siddiq, bang biyadiin in kaagi nila, nagpapanaw sin amuin pagnakura nila. Dami kaning pagpatibawa hi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, waktu siya amuin na kuan na siya, amuin na siya na napi magkhalifa para Rasul sallallahu alaihi wasallam, unin akin niya na misara, inni qad bullitu alaikum walastu bi khairikum. Inakulaw niya bunagod, napi magkhalifa magnakura kanyo, sa bukon hati niya yato, bat lawi na indayaw ko ini kanyo. Ikaw ni kuno niya mga pagpatibawa biyayan. Pagpatibawa ito mga katawad ay mga pagpabuntol yato, sinaming kapatibawa nila. Ati'uni ma ata'ullaha wa rasulah. Pag-agad kamu kako, agaran niyo ako, halukay ako niya magad pa Allah subhanahu wa ta'ala, iwan pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in asaytullaha wa rasulah, faqawwimuni. Bang ako kita niyo bat napinda na, simulang na pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan Rasul niya, napabuntulan niyo na ako, patumtuman niyo na ako. Pagpabuntol nila mga kataw-tay manghuran, nakura, how no ko makakita biyan nakura. Hazaman tanyo initabiya dakuman. Kau ni kuno yan. Hangkan na sabi pag nakura nila ito zaman niya to, hati niya barakat mga kataw-tay manghuran. Barakat. Tabiya dakuman in magdaya, raayat, in magkasanyangan. Bukon aming nakura. Sumakawa zaman tanyo ini, nakikita nyo na biyan. Kaya mamasahan nyo na yung jimajato. Biyahan yung kahalan mga kataday. Manghuran, hidayat na daman sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena inamuin mga kahalan, pag nakura ini, mas uli ya mga kataday manghuran, pangasubuhan kita nyo, hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin kahalan, sin amuin amanat inibang tanyo kaya tunayra, ama raayat tanyo. Biyahan in pagpabuntol sin amuin tiap-tiap hang katao na in pagpabuntol ini mga katao tayo manghuran, di tanyo ini matalos, misan tanyo ubuson in tibusan sin dumini, di tanyo maubos lilayon in pagpabuntol ini. Sumagawa na sadya punta nyo mga katao tayo manghuran, in pagpabuntol amuin hibutang mo in uno-uno na habubutangan niya, mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, hal
amuin karidaan, iban kababayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, tulus ikhlas, yaagad mo, daakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, aturan niya. Diyan, mangkabada, sin amuin dagpakan kau, sin mga malaikat, nagdarasin kakuyakan. Nabang kita bukunda maisog mga katao tayo manghuran, amuin waktu kita mig na rin diha dunya, na sarangtud kita magpabuntul. Uminang sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban lumayo, dahil kaya hapang tiyang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab, laong tamang bukunda kita maisog, sabab, intao amuin, simusulang, atin niya, mangjujural pagkabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iman sin Rasul niya, pagbinasahon, mga katao tayo manghuran, sin malaikat hawak turan yun na nadya sakratal maut niya. Para man sin Allah subhanahu wa ta'ala, فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. Biyadiin na inkahalan, apabila patayun na sin mga malaikat, ihunen tangsunen yawa nila, dahil hadakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pag binasahun in pamayuan nila, iban sintay kuran nila. Laong tamang kato, pagdukdukon mga katao tayo manghuran, nasallallahu salamat wal afiyah. Hangkan sa makakita kau, tawan na dya sakrat al-maut, maglimpa-limpa na rin doon. Haamuin, na dya, akulangan niya. Limpa-limpa na. May taet mga katao tayo manghuran, dalika bi annahum karihu ridwanahu dalika bi annahum muttaba'u ma askhata Allah. Karena bunal tuod in sila hinang nila, in iagad nila, in amuin makarihil mulka kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa karihu ridwanahu, sarta kiyahu kawan nila in makaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inyagad nila unong amuin makarihil mulka kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magusaha, umusahara sin langgal sara, sin pagriba, ganda riba. Diyan yung kahalan nila mga katotay mo. Amiyat yung yurul nila. Paahbata a'malahum. Kaya nga sa abiyat to, nalungsad in kakahinang nila. Nabiyat yung kahalan nila, anadya sakratal maut mga katotay mangkuran. Kahalan si mga tao, wala nagpabuntol, sin kahalan nila. Ila pa minute pa? Okay pa? Na muna mga katao tayo manghuran, in pagpabuntol ini, at amuin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala sa putan niya to, pagtawhid niya to, iban sin pagbagbugtan niyo asara sin Allah subhanahu wa ta'ala, pagpabuntol lang ta. Naamo na ini, in para sababan sin hikasan niyang kato dunya akhirat. In pagtawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala, in pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga karasulan niya, wat tamassuk bi syari'atihi, iman pamogbog pasara sin Allah subhanahu wa ta'ala, wad da'watu ilayha, iman manawag-tawag magda'wa tungod mari paamuin syari'a ini, sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, wal inkar ala man khalafaha, sarta in amuin hitulak tanyo in ang uno-uno na in amuin sumulang di tanyo akarunyat to. Amo na ini in sababu kulli khairin fid dunya wal akhirah. Sabab singkatan karayawan mahasil dunya akhirat. Na mga katotay mamuran, yung tao na nanawid pa Allah subhanahu wa ta'ala, iba nagpabuntol sa sin pakaradyaan niya, amo na yan yung tao, madawhat niya, mahasil niya yung kasanyangan dunya akhirat. Para man sin Allah subhanahu wa ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim abwaban minas sama, lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Walau anna ahlal qura, bangsadya in mga silat manusia hakauman amanu, nagparatsaya pa Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqaw,
Iban nagmabuha sila, tinya biyog bukan nila. Bukod na dyan pagparat saya amuin mujarrad lisan, bisara sadya. Hangkan sa unin, pagyanong iman ini, kaulong bil lisan, himumungan sindila, pasidkum bil qalb, sabunalon si pangatayan, wa amalun bil jawarih. Sart ay pag-anggaw ta sin ginhawabaran. Amo yan yung kasampunan sin pag-iman. Wattaqaw, iwan nagmabuha sila. In mga sila ini, lapatahna alay barakatin minas sama. Tantutod, ibut tantu, ukabun na kanila, in amin, barakat, lawang sin mga barakat, daing halangit, iwan hahumi. Yari nakita niyo mga kataw tayo manguran bang supama kung nag-exam diyan, dihil nakatin answer. Sumakawa lang bang mga nag-exam, mataod palawang imapil. Yari na lang tin answer mga kataw tayo. Unin hinanguntan niyo. Maganda kuman kita niyo. Ang kansang yanan Muslim, unin natin si Muslim, is Islam. Hati niya, magmalilla, diin na, in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ianduk tanyo utan niyo, in hawal napsun tanyo paakaron, pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan si Rasul niya. Sumakawa, unin jimatulaong, walakin kaddabu. Sumakawa, in kahalan si mga manusia ini, nang himuting sila kamayan, faakadnahum bimakanu yaksibun. Dahil nga sa abiyat to, siksa na mo sila karna sin amuin na usahan nila ati niya amuin pagmaksiyat nila, panulangin nila, panghimuting nila paamin mga karasulan risala ding Allah subhanahu wa ta'ala. Biyan mga kataw tayo manguran, inhulatan niyo atawa ati niya lupa suglong ta, inlupa sugyaon, tumuan yaon sin oil, sin diesel, gumawa din nun hayaon. Bang sadya, amo iniiyakat na nyo, nagparat saya, nagmabunga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Lafatahna alay barakatin minas sama. Para man niya tuling Allah subhanahu wa ta'ala. Ibut tantu ukabun na mo kanila, hin amin barakat, daing halangit iman gumi. Magbak sa mga kataw tayo manguran, mahuging barakat nga taas, gumawa din nga baba. Kita nyo na yung hula ini, Saudi Arabia. Ha? Masya Allah, tabarakallah. Ya tatbik, in amuin, sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, unin jimatu. Yari, gimwa iman, nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin kataan dunya, umapas. Sin amuin, kalagyan oil, mga kataw tayo manguran. Naga sinasabutan niya to, insyaallah subhanahu wa ta'ala, bang yato maunang tanyo, amuin matantuod. Buko na dya, abis sarap yan, inupa sub mga kataw tayo manguran, guwaan nyo, diesel, gasoline, oil mga kataw tayo manguran. Sabi ito, baita, dyan dyan Allah subhanahu wa ta'ala. Sumakawa, uno, injimat to mga kataw tayo manguran, hati niya, alhamdulillah, aun na rin ang mga lugal, haula tanyo, amuin mattantud yakbik nila in amuin aturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, nakikita tayo yung kahalan masanyang in kabuyanan, in amuin kahalan sin ahli nila, in amuin paghula-hula, in lugal nila. Sumakawa walil asaf asyadid aun daing mga kataw tayo manghuran haula tanyo atin niya in kahalan ni sa baliktad sin amin nasabutan niyo. May tayat mga kataw tayo manghuran sabab sin amuin wala nila iyagad in pagparat saya iwan sin pagpabuntol pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pama asabatkum min musibatin pabima kasabat aydikum. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala unong-uno na in kumugdan kan yung musiba in iyanday nga sabab sin na usaha sin lima niyo ati niya pagmaksiyat niyo panulangin niyo padaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyahan mga katotay mahurang zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas yuzikum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un.
amuin timarrang kaya sakupan na timarrang in amuin mga kajarwakaan, in mga calamity, awasif, in mga storm, mga badyo, mga katawtay manghuran, wasuyulul mudmira, amuin mga unyan, dunok, mga katok tsunami, mga katawtay manghuran. In mga ini, mga zalazil, in mga linog, mga katawtay manghuran, iban si mga masaib, mga amuin mga kamusiba na kinlupaan hakarakat-dakatan inini sarab sin pagmaksiyat sin manusia na hinang sin lima nila na usaha pagmaksiyat longta na nga sabi ito piyananam sila sin Allah subhanahu wa ta'ala sin kaibanan na hinang nila ba'da sin kaibanan sin amoy na hinang nila karena inyat to kaibanan sa jensyapot mga katawtay manghuran karena in maksud ulong payatuling Allah subhanahu wa ta'ala la'allahum yarji'un hasupaya sila makapagbalik pa Allah subhanahu wa ta'ala makapagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala makapagtawbat diyanin rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala parman sin Allah subhanahu wa ta'ala mukay na ito wama asabatkum min musibatin pabima kasabat sa aydikum wa ya'fu an kasir iban mataud in pagmaap sin Allah subhanahu wa ta'ala mataud mga katatay manghuran sa bang amuin bista ini tiap-tiap kangian magkahinang si manusia na bukon siya ni Jukop in mga chimatu mga musiba ini mga katatay manghuran mga kalamitis ini sa in Allah subhanahu wa ta'ala wa ya'fu an kasir iban in Allah subhanahu wa ta'ala nagmaap niya in kamatauran sin amin kasaan tardusan si manusia na rahmat sa Allah subhanahu wa ta'ala na ini mga katawtay manghuran aun ini amuin maksud sin mga pagparatungon sin Allah subhanahu wa ta'ala unoy maksud ini mga katawtay manghuran at tadarru at tadallul illa amuin pagpatikupo tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala hawaktu inda nuzulil masaib hawaktu dumatong na in amuin mga musiba magpatikupo kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala parman sin Allah subhanahu wa ta'ala walaqad arsalna ila umamin min qablika faaqadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un parman si Allah subhanahu wa ta'ala punnal tuod nagpara kami ha mga ummat na kauna rin kay mo ya Muhammad mga wakalak amuin mga tutukasan uno yung jimato mga karasulan in mga karasulan tira kanila tutukasan bang isiyo in magtaat, iban isiyo in magmaksiyat, magparat sa iban manghimuting. Diyan mga katawtay manghuran. Ininang si mga manusia umat na kauran ng himuting. Dahil nga sabi at uparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, pakaznahum, siksa na mo sila, bilba'sa, piaratungan na mo sila, bilba'sa iwad darra, askam, amrad, faqr, piaratungan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala sin kamiskin, iban sakit, naiging kasamo sin pamaranan nila, iban mga kamudaratan, na, uni maksud, la'allahum yatadarra'un, hasupaya sila magpatikupo pa Allah subhanahu wa ta'ala, yatadarra'una ilayna, atin magpatikupo, marika mo lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayaltaji'una 'inda syiddati ilayna sarta magbalik in pangatayan nila umaluk pakabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala magpatikupo hawak to sin ka amin kasigpit yaon pa Allah subhanahu wa ta'ala hikmat mga katawtay manghuran diadto hangkan sa day in topic tanyo rumini uno wujubut taubati ila Allah wad dara'ati inda nuzulil masaib. Atin niya amuin
pagwajib sin pagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta aming pagpatigupo waktu